habaye iki? Muraho neza abanyarwandakazi, nongeye gutangira mbasuhuza nabaha ikaze muri habaye iki yacu uyu munsi. Sasa habaye iki yacu uyu munsi dufitemo story nyinshi bya hatari, ariko mu gutangira turaza guhera kuri story y'umukobwa umaze igihe ari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga kubera yise abantu ngo ni amagweja tumenyane. Hanyuma tuzi gukomeza iyi story ya Kenison, ngira ngo iyi video rwose irimo irasetsa abantu batari bakeya, naho turaza kuyivugaho muri habaye iki. Tunagaruka kuri Alia Cool, nawe yabonye igihembo nk'umugore wavuganiye abandi. Abagabo bimeze bite ko mutari kutuvuganira? Inkuru dufite muri habaye iki nyinshi, reka tutangire habaye iki. Iki bamwita Aisha Inkindi, ngira ngo muzi inkuru imaze igiye ku mbuga nkoranyambaga byatari, yatumye abantu barakara. Umukobwa yagize gutya yitabaga bamwe ngo ni amagweja, abandi ngo ni ibimonyo, ariko ibyo tubireke urabona ko ngenda akagweja keza. Amagweja tumenyane. Hanyuma rero ngira ngo nemeze numva abantu babaza ngo se akasa mutwe ni iki? Umuntu ufite umutwe wa kasa mutwe abameze gute? Kandi gutembera ku mbuga nkoranyambaga bamuye ni ifoto ya kasa mutwe. Iyi foto sinzi umuntu wayikoze, sinzi umuntu wayiditinze, sinzi application yakoresheje, ariko iyi foto na kasa mutwe pe. Ibyo tubireke tugarukire ku magweja. Nibaza ko ibintu by'amagweja n'ibimonyo rwose Aisha bivuze nta mutima mubi, nta muntu agamije gukomeretsa cyangwa kubabaza, ahubwo nuko abantu babyakiriye nabi. Kwari ibyo ngibyo nashirewe yaba ari igweja. So rero Aisha rwose yewe n'abantu wise amagweja turakubabariye, ariko waradututse. Habaye iki? Habaye iki? Sasa rero ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu bikomeje kujijisha abantu. Ubona nk'umuntu araje yibajije ikibazo, akavuga ati ngo hari ikibazo ngo cy'amatsiko ngo nashanga kubaza, ariko icyo kibazo beje wagitekerezaho neza ugasanga ntago ari cy'amatsiko ahubwo ni icy'ububwa. Urugero nk'iki kibazo kweri, ikibazo cy'amatsiko, ese umukunzi wawe aguhamagara bu cyangwa iryo jwi ryumviye usuze gusa? Bababwira ngo muri amagweja mukababara. Amagweja tumenyane. Habaye iki? Habaye iki? Sasa hari akavideo nako tuganiraho, kano kavideo kansekeje pe. Njye nababeshye kano kavideo na Kenison, ariko kano kavideo njyewe nkikabona umusaruro mugufi ntago byoroshye. Njyewe kano kavideo nkikabona bwa mbere nabanje kugira ngo ni umwana wo muri materineri wahize abandi bagiye guhemba. Bitegereje neza nsanga ni Kenison. Uyu mutipe nawe ni mugufi ya pe. Ariko reka mbabwize ukuri, uyu mutipe yaba mugufi, ura nta muntu wa mugufi ahantu hose. Mbabwize ukuri, mwenda yego pe mujya muvuga ngo Kenison ngo ni mugufi yango, bakama ngo ni mugufi, yego pe ni bagufi. Ariko se kuki Kenison yashatse umugore? Kucyo kamase yabyaye? None se kubyara bakoresha umutwe, bakoresha ukuboko se? Kubyara bakoresha icyo utekereje. Ndabwiza ukuri, uriya Kenison nawe kama bagize gutya bagakuramo imyenda, mwahita mubona uburebure batagize aho bwagiye. Habaye iki? Iki bamwita Alia Cool, ngira ngo muramuzi. So n'umugore rwose amaze kugaragara yuko ari ntarumikwa. Yego ubwo yahawe igihembo nk'umugore wavugiye abandi cyangwa se wahagarariye abandi mu iterambere rwose, especially ibintu bijyanye entertainment, kandi rwose arabikwiye. Hanyuma se ubu turi kuvuga nawe wa mukobwa uri kureba iyi video, usibye gutendeka abasore, kwifotoreza muri toilette no gupostinga ibiryo, ikindi kintu wakoze ni igiki? Habaye iki?